ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kinong elam jong ke dorbar snong or kaliar rengkat lang bat ki samla jong ke nika snong haga khat saw terik ubnai nailor arajar arpuwei kila lej ban jorib ya ka jaka bada shui isra hadu menta ka badan hapa upur sam jong ke nika snong bat kene ka jaka ka dairu ka wei na ki jaka ka baki breu ki bawan nabar ki jule ya ki kam jabo bat ki kam sneu ki ba penhir dor hadu kata-kata ya ka imlang ka salang. Kinong elam snong ha kajing ya keren bat kilat pathai khubor kila ong ba kajing angnut man pendon kamno i kene ka jaka da ka snong kalong ban aila i ki samla bakin kilan med man la kasngi bat ban aila dru ya ki balang ba pher bakin penlong i ki jingya sang he ha kanu kono ko por ka bagis ngodon kam Habaya day bat katay ka badan urkalia ka balong ro ka mayawan pundan kam gajing lekai knas na mata te laslam ba ka tu kelasa kuntu hi nado bangalang bas nang mentala akundus nang alang bas nang kasa kuntu hi gajaka apa gajing pejing kami jang guti sipai MES bat kita kiwei kebaya lekes ka tu tengi narsnang la tekisnam ngilaya persang pun manyo ala nama kita sama tanpa tu hingga dia cakap dia panjang lekai, lain tum dan cakap nasional. Orang kena dalam song kaum kalian nanti kini kita markap senang dan senyum lu, kemudian cakap nasional. Tanpa tu hingga cakap. Tesia lebih kena habadan kanono tournament. Depan jeng bedru usipai rumlaman ajeng bed. Kita kiba ya lekesu ngimi juya ikendo iki. Tengok balak dua kajing apa keraba. Tek hambun sen hi sialong kalong be kajing alakai tu. Taman penbahai madan ngimji yo. Dia syak mana-mana man ketai kata. Te man ya pelong bah kadur kumbalong kita menemen segewe cakap senang kita tu ngimji yo alat. Ila sialong bat bun sen hi ki samla jangi ki mensa makalong haram tu madan. Tinggal ya rahi kan ekam dari manusia syawan sedang ibasa. Ilaya persang naki nang mikmat baper itu kam. Tambah dong kumno hadu benisi ka kram orlong ya kata. Tedang hakini kisi ki benah bala demo. Isong kumen ba bara la ya danah ro so. Kasnam yang inang song nang kaliar ba dan ibasa. Kisang malang ki sang samla. Laya sim matalang mantau nak serta makan leh tu, kelah sim betul jeng thau lah Aisyah DC, pangisam komen sibun hai ini DC balang mantai kang lalu, lah sim kiai ni kam magi itu siti kaba ilah thau sigi MES mo, ban kemit pan pe kita kot selat mangim suatu satu thau tu kelah susah ka, tak jeng elek kes kaba kan post nam show menjukut lono Justru tu lah, mano long try, mano maniyo. Tela subuh haga jingdum yang ini baru. Malah pun lagi kuat tu cakap apa, kisam lagi ni apa nerkam kan. Kalau wei jengki haga jingnya lekai, tidak mentau kau form of employment yang kirmu, kau haga liang sports. Mental itu mo, dekat dia start mani lekai football, lekai kalau nak jingnya lekai cricket tu, kia kalah demi. Nama tak kesana mentau, nama tak state, nama tak real. Ni ibon kiwi state kelas syat kikio ni bedeng nak saden kena bastad dengi mentala ya temban berplik from ya lat syuk dan dengi nam do jing kermen idan ni jing kermen ko be gasi kan dan ni jing kumbai jika nikam te nakal yang basnam kumno basnam nam song ang perpat ya DC jungi kan kami swalanda la dunne sonda in yarap kat bala man penbahas penbaik jaga terbakam Malada kadang syamsa ke kodi ban bisa dia kata kamu dia ada kacang kakam syak yang ini bang ini pendekan akatur ke bayi tenak yang mana dan larai ke kod seno bajak tinggi saya keren bayi tai badai terai kata cakap yang saya pelang yang saya sengap lang kai ke bayi ini lang nampak samla jangi kalau bayi jangki kendang kacang lekai kata ada kacang ayam bajangat membas oh IDC itu asya MES but padi tapi kod keslah Kebaya day bat kan dia cakap, lah kadai cakap, jomno
ne hakan ko mentakan dam la de hakan kes na kan hoi di si in hap sung tu ha ke kalong kum no ke jaka te bapling si open bore kata hoi ke je ke jingkar pa jungi sya yang i ba ki khna jungi ki klop jungi ki ni open dan ka jaka ti di si ngatrai babat ik an ti sung tu e galanti kum no man le dia kata tengi mla man tu kla te kata ka sang je penia bosta jungi dan dengi kimi lanti ro ba ini arab ini ki tain sene ke ba kan ke jaka penia le kai kemo jing jaka te himla le tangi abed ka jing community ni lada ka cakap susah untuk mandan bayo mandan company ha te ke samla haba kim dan jaka baje le kai selam men na ki ki company te lado ka jaka le kai dan jaka noro masih alam met susam ong lo kira susam serum senen le mo te kata jing sam te dan hiki bonga ki jing shoi teka eng bami nang tu mi ki tu di drops tu di kiap ti di kitai tele seda ka deka badan bagi yo atara ka deka we kalat bagi yo do nak kum kitu sen bagi sen ki klop ki samla ki dia dan mentalun hang tu ki snong ki dia dan menta layak ban pernah tu jaka te kini kini jing sni badan hang tu la ban ra khang lai ki dai menta fin de keren yo no samlo yo ai jaka ye leka ai jaka ngin pelut por Himya ai tengim dam cakah tengi silap mit no akan kai. Tengah so larang iya dengan cakah kan pli kalati. Amar fin silai khang gitu gi menta te kan no sil la ya pasha. Miala main dan e. Dan ada ko yo tu cakah leste kan pli kala. Man pendo na ikini jing sni. Nginan ka jing pakhat ya kata nama ba. Katu cakah lada kalong hi bukum ta ngin yo ya ka. Kan thublang kini ke arlai snam khap kan mong ya tang bawe snam ini trai lang ha ka juk musim kan tele sengila banwan ra kan ka Punjab developmental plan ha ka tu cakah ka ba ki kena kindam dan porsio teman berkat ki wi ka la bandan ke indoor stadium la bandan ka stadium ka ba ka cakah ka bakin labmet man pelut por ke jing tebet ya la de kan ma ka training ground kan nam mata kata ka jing kwai jing kia nama tak ni lekar bagi dan kau. Jadi kita skim kipun bahasa sarkar. Dan rela ada kalah kompli. Lari dan gini tumu kini gini masnar kalah kompli ini. Jadi tumu jadi yang dia etam makan nong madan football. Kalau lo recreational center. Kata kita kama. Kindan untuk egi jing tumbo ba. Ikna. Lada kadang ke gym ke berit tu biang dan ke swimming pool ke berit tu biang. Kini jing recreational center ko banda untuk kaba nak banta ka sports ke kata de jing tu jadi ho ka jing du nong ba sar kai ya kalau we jing samma kata de ba hakmat ya pangai i te mdan la nanti siu umno wan garap an kuntiu ka imlang salam ya jing banta jing samla jing kan te ba sandram to lang ba ngin ko no recreational center ko asno pa tau kalau ya, kalau hek, senang labun, sama labun, ibrah, dan lewat senang orang yang cakap, maka pakai mata kan dari pakai barang, mana meliti cakap, tapi kau temlah siu ya kata, senang kalau pasang ini support, tambah kilat kim supli ya kata, tinggi kimil nanti kadang kadang kau yalah, maka kadang kalau ada yang cakap kepala ilekan, naduk perendai, kemudian buat hamai kan yang cakap. Ayah penan kam bat renja bat pokse bat senang jangi barak ya penan kam lagi kata. Tambah kuntai ke penan kam bomlong man kata itu maran. Fia lebe korup haram kat bakal. Dan dia ke jing tumu kalau man penbah kan tani tenang kan mo. Dia ke jing mentai kan wan rak ke environment bahar saudam. Kita berfikir kita ke jing di jing bam ke dulut ke jing wan bread nyut klamokor ke dulut. Ini ya wan tani tenang kata. Kan ba kita wan perlong jing elekai boleh. Te kisi arak kendau pun bahag madam kendia. Mo man lak tak jing lam khor haram ki ma kita. Ia jing te ba kiwan nakabor de MBS. Kata ka jing khobor ki ai samlai ni kiwan khang ki ong kane kadang dam ko ka kes fiblong. Kata ne man le kum do kum ko shulom kum tu pinap pediak. Te lai susi ba ti nai kata. Na kata dau la ya mo pun poi ke kes ni si. Man wat jing te bahag ni avai ne.